adagi kari no khang de gyan ta de akhoi gi se smai to district ka sina macha macha akhoi Manipur gi population se Lucknow gi population ne 69 crore ne 69 lakh ne 69 lakhs one district akhoi gi na 30 lakhs ne ye masida 16 district Angakpani to ri se gyam ta de pom to ta ya ba ken gyan ta de si matang si ma ko district coding ki SPM ne gi dam ni SPM nei tadi magi PN box loin ler ko to ni adu tadi adu ko pesa do tolop to kana dai pir ka to na government dai pir ka to ni state government gi fund dai pir ka to ni ba adu na chaktung phoktung do pa development ke ka tolop ta loin chakhi to cha yam chala ka to ni ha ne ha ba di ko sigi implication sing che apoi gi lenga leba ngai ba mi sing yam thina understand to bom dar ka le ba som da na any cookie na loin na as mukhabu man na di loin oiro hai re ko akoi mai te gi na kamai to ke bu census Assam ki census hai base base Assam ki census 1931 21 11 ko 1911 1921 1931 census taw ko 1941 the census taw de taw hidre ba ko world war naxal pa tension le ba ko pa da 1941 se census India ki taw de 1951 da taw ba next ko 1921 se da British China Assam province gi Assam hai bisida koi Manipur yauri ni Nagaland adagi kai ha Mizoram notice ki lo yauri ni ko 7 states sing Assam da lo yauri ni ko Tripura ka lo na ma sida kingdom mani yauri ko si manak sida Tripura ka Manipur ka ada si moina irapo matam se de da British na tribe hai bana irapo sida kwai ri aha maning jang bose akoina lari ka iba matam da question ma hanga kan da question je hang ko matam da akoina answer se point wise da ko matam da kwai ri aha maning jang bodo ido ni da the Maitai is an Irameba. Census the tribes of Kahitara Assam and Ivamatam Dana Assam province Pura Pulivanina Adumatam to the tribes Kimaming Yapasa that the Maitai is 2021 so quite Ahmada Irame 2030 correction 1921 the so British Singna Akoisi the Maitai is and a quite Matata Mon and Ningamada. Maitai is Irameba. 31 the so the Maitai is an Irameba. 1931 the so. Adubu 1941 the census talk 1951 the Maitai the Maitais Hana SC the Lermado. Lotokre. Lotoki Badugi am discussed of the Swift Mayam Luke Hangeko. Aduduna Akogi Lebax they should Lebax is the Thermosium Tokre Boko. Yam Tokre Thermose. Misunderstanding Yam Toe. Adagi kayana aina chokmani aina machani adagi de kai hatara ngasagi way of life ko adugi various aspects me am thing se tholok padagi di akoi se ngasi se sipum de tare adana